Alikan bang ada ke kami dikuitkan do. Ganti ngomong turut council tu ngaputa lokal mah. Lokal ada tu yang tuhan ada kan atau lain ini kan si bang poket bang ko thangkep gitu. Nah tu mah anulis tu mah. Tulisan mau hana tulis tu mah. Western Bengal district alam gadi ho. Hal ada isia konsepnya hal ada bepato dekhe. Hal ada ni long unde. Anti nada bordan konsepnya lo. Elektrik tak free dia tu dosa betul mah. Tu ni kan ni hai lo. Ini rakyat tidak ni. Tu ni rakyat itu bahaya mah tu. Lagi kau usia lama tu. Kali bagaimana ni? Kau ni, lagi not nak something. Projek itu kampiango. Arat mat itu kampiang penilo semua je hidup cok hayang. Kalau bukaya lo kan, laga factory lo, kalau dah, laga factory lo, kalau dah, NPR lo, laga factory. Nah itu noan dia, jatuh bete. Ini tuh karbi among, alu kedo karbi lapan inong suarat, bang, agak pekat kai, inong so kai son, cacing tu lucu ni hang. Ahong itu karbi itu ke, bah itu karbi among, handbrake lo ulang, naga tu handbrake lo bangha. Sikkim Nepali tu tahem prek long lo, Som Khasi Mizo tu tahem prek long lo, Garo Khasi Cuma tu tahem prek long lo, tahala bang hem prek long lo tu si bang cintur pilo. Tapi itu kahala anak mereka cintur untung mereka lah. Kita kasih cintur sih itu ini ya lo. Non kopiah posi kasih cintur beda. Polo deh ini tu karbiang long. Atau mas council ke itu All India pen itu Assam aluta special autonomous council itu bangsa autonomy. Tabang ko aja kong itu mong talo 1951 pe. Seta kopiah posi senior yang itu kasih dulu dulu mah puluh deh. Council kacari ke ceng pe non an kacari ke cok ceng pe na posi pilih itu ingaw so pen kar gitu gitu ge bangga. Alam pe bangga. Council pe anu tidak pakai kontrak tapi ya peke. Lapen alu tinggal panggil sakurita pia peke. Seka saya katiki alin ke hang atu apa? Saya patiki nahi. Laisi lo. Saya tiki lo pulote. Saya katiki along ada ton kubepilo. Government pe council pe kira nahi pulote. Dak saya katiki ada ton pulote dak traktor pidon po. Sok ciri tu orang tu sudah sok pidungan tu. Masalah taksi saya katikia loh, kaprek katikia so dumpi. Council aware along that agriculture department dulu. Agriculture department besi saya katikia ni yang tu mana bangke pator dunang po. Bang kaprek pilong pelong si langgan bute bangke cuhang nyokplot bangke. Government besi thonam ko itu masyarakat tak bro. Amerika ada ke bangsa kuning itu tu baru bisa doa man kipi kami. Hara dah ke saya ketika tu mau fansi man kipi. Pini dah ke saya ketika tu masih akan baik naik ke ho. Pini itu komparatif lo asang. Kicau. Komatu lo diklaim. Hak Bihar, UP, lapen ke Punjab, Haryana, Maharashtra. Kalau tak kau ketiga sok asang tamu itu bini coba lu. Itu dah ini thang lalu lo mikir kita. Saya cuti kipet itu kecil panai cepat orang lagi itu bahari kicok celu isi pelang nggak putih. Kicok celu lagi council tu lo. Keklah tu panjang kong pintu ni polo. Keklah ni hang tu hang alar saya pintu ni polo. Alam bangkel hello. Soni bangkel hello. Anu tidak pakai saya pikir, kita bisnes kekal ke minhang, dukan kecupi ke minhang, lu neng pada kaprek, petan industri puno kaprek,
A business tangka ke perang awar sai ka chini ya tundu. Kita ka tundu. Tala tua pak awar sai pipe. Kenapa awar sai pipe नहीं है? Council पे होती. जैसे मेरे बांके municipal board पे लापेन के हला town country planning lahai kan silang mangpo. Tangan non itu tengok lo karbiang lo town non ko longkwan non town create elo. Kita tanga town lo isum dipupen langgama longkwan si itu karbi lapen inyo so tu. Dak garu tu nagarema tu kuki tu dimasa tu karbi tu kulat kacang putih long lo itu alih kanjang. Tapi kalau kami ke pulote, ahok penabangke, atau penalongka, kalau apa itu minyak so mereka kaya itu ta, bepar bisnis ke klaim kan, minyak apa pente, kita lagi. Tapi apa? Council pen awak saya pipe, lalu mau paham bahwa jitu town committee municipal board pen kiki, lahaya dukan akurat anda hedi, kalau itu bahan ilang so bahan pipe. Kopi apa itu? Panti tangi pipi dalam bangke itu security cuma udah alam ke lah hello mati. Kitu apa? Tahala bihari to wali tunge lage pipi kira tunge. Lagi si punota pidari security dah. Itu ke pitur me. Awas si council itu mapanan pipi. Ahok pek ki kaya bang orang bangga sing hon punote tangga pusat pati tidak puno council itu. Talang tu bangso tangka pusaka pati bensi pilihan nyata itu ingo so dia tu bisnis bepar ke hake kue marai kapaprang nu dekhe mangkala lo anute namat ke sakuri lo ngene lo anute namat ke bepar ke haka kleme dekhe lo tala sakuri ka langsung lo bepar ke hake kue dekhe tu sakuri ke kleme jani ha council पे डिपार्टमेंट होंगे दो डिपार्टमेंट होंगे आज के को जो तीन हमारे साइड बोरेंगा साइड कितना बोरेंगा हो इकला कॉपी पर council पे बीते दे रो कॉपी पर सी कार बिला पे नियो तो रेंगा खासी गारो चुमांग तो बात दिमाग तो बात बीते दे रो आप परसेंटेज हिसाब करो बीते ना तू जो सी council pen ke klan awor rank an PF puson tang bute kar pitum ilong so tu chingpur je polu sai ka tiki ana to langun de lo duwa lo bepar bhage koi mana langun de lo duwa lo sakurita council pen ke klan sakuri am third grade fourth grade asakuri am da pipi de lo itum duwa lo kona lo chingpur du mangi ke Kacing kuruja keluar masih pegong leno itu lapang soal council ke dopong itu inong so tu pegong le lasi la sorte council national political party itu council ini pike itu inong so kai kar itu dipur le ayo konasi itu mesti pulang kiviran pegong bilang lah cini bangga itu mampu itu no साइड तिके ना तो रामू देखे दे लो बेपार बिहार के क्लेम तो रामू देखे दे लो साकुरी ना पिपे दे लो कॉन्ट्रैक्ट ता पिपे दे लो बांगवाला कर दिया तुम अपना बांगवाला जारो खासी अरेंगा akuki di masa apa di kontrak itu lo council पे 50 lakh 1 crore 2 crore 10 crore 15 crore 20 30 crore आशा करी दो आप बाहर गुवाहाटी पे कंपनी भारी भारी के पास किया अच्छा कौन तुम लोग एकलन के काचे कंट्रैक्शन सीएम तुलिराम रोहा का पीसो आ कंपनी खुली दो लासो कंपनी लो कुपिलो एकलन आ लोंगा मिठांगा मोहनदा चरादे सांगतीदा मिठांगा मोहन चरादे सेमेंट रोता मिठांग एजेंसी मिठांग चरादे बिजनेस के क्लेम तू फैक्ट्री के चोवा दूजी अभी बतावे आरोम जो बार दूजी के चोपाकलो दूजी के चोया अभी बतावे
la bhari a building construction lo bang so kachi construction lo maintain bang paklu kopi lo gela dak chokle lo phai ma se lo no lasinan ka chonghuda number piki dokai ta number tila la penke karbiang lo pen angtan ke dam ta bat pila bangapan ke do bat pila pathu ni no BJP tu ke klan tu kopi lo mu pen le plan lo than long ni ka chi op sang kam cheng la ke solar project la mo het ni pan lo than lo bai ni ko solar project lo som si ni lo la ta ke electricity ta free po local tuman employee ta dak engage la po kuna lo kalan tu ikle pun pamahan me do ke terage la ke ni ke nin chang ye piknya bokajan fisia lo tang ko na kar bi ai no so to ha bokajan fisia lo dak sa kuri pidu hala lo mi lo siap piap ke lo bang ko na akar bi ai no so to ha si hala dak sakuri hala dak office ting akam alang dong ke jabu bheglo la dak Assam rifle nanti ko jora mile last jora mile si pota pilo permanent pota mo alikan wang la dak army recruitment do kartino motor council tum aputa lo toma je dak lokela unemployed tum pha local unemployed tum pha la dak ka lang ko nei ni kam si bang phokem bang ko thongkem ki tu la tuma anules tuma tuliram lo ha anules tuma hala dak best kar bi lo atre hala dak bhai hydro project ha dak don dubom lo west kar bi lo district alam gali ho hala dak la isia consciência hala dak me pa do dekhe hala dak ne lo mbe ansi la dak bocha na consciência lo electric ta free period ko do kar be ngong ba ko pusi kan ni hai ma he rak ta thera ri ko pusi ra phang su ba hai ma lo to la ke ko ye la ma di le kali ba ra di ko ne le di la si no la so pen pulote itu kar piango arat mat itu kar pila pe ni yo so ni ke vip chok hayang ni ihin pen ihin long ni jo dat ihin pen ke pegan kuna lo ke dulang ke thanga bukayang long dat laga factory do hala dak rama factory do hala dak MPR do hora factory la hai tu lo an ni ke ek job tu the even that glass corner dipu town lo la ka la tu glass corner long dam hota hai glass corner do kalong dam mo tu na kun ding theglongi hala dak ke bang thong te pa do ati to aru mo long si hala glass corner la kitu hala dak staff kapangi inut barakar di phang pidu thekma tuliram lo ha modi tha la do dam tha pila ma analo baji kris le da mo de bang thong ke pa do la da ni kita mo dai tin na customer si is se ti mo bukali so hala dak glass corner mo ka mo jukle tu tu sai de hala dak hydro solar project lo ngana bore ka sai ja tu ita pula hai ke kompusi ka ni ka hai ba lati chekhala ni sita no ke to council tu kar biengong kapawi dia council tu kembo lati tu mahuna lo kedam tang mahudang lo kedam tang kongres phat pai tang lo pai do kedam tang BJP phat pai tang lo non kirang jilang 2034 mo nei ba de e pe cha si phat pai na ko ki pai hi phat ka do mo ta si lo ma Cisik kami kalau mah, highway kuma, highway kuma, jaga sarapan highway kuma, itu jaga sarapan highway pike, itu karbiang long a problem, itu ilong a suatu makidu kisu ya, so puluh, dia lo, elimination program,
Ami tinggal nih dulu ini perang jong list piana masih ini. Ratu mau bangke dulu dah lo. Hentu mau sing Hongkong. Hal ada ESTC Kongres. BJP itu tak kijusi bangke nang lihat lima pusi bang kudu kok. Ini nanti tuh EPSC itu mau lima pusi asal pusi bang kudu kudu. Tuh bisa jalan lagi. Aki jusi ke jaya asal pusi bang kok. Nang unal nang batai cap election hai no. Batai bho election hai no. Nang CM Jepang no, MP Jepang no, MLA Jepang no. Seta hal itu drafting lo. Deh, intellectual hal itu official drafting lo ke jaga thasa lo. Purunde. Nang arotoni di polang lo. MLA atau sinong hai polang lo, CM tu lo hai polang. Purunde lah itu. MP MLA CM lo kupila. Itu masalah purunde. Ati to pada purunde. Lasi itu kilang jilang citut tuci ibu sita itu tuh mak tomone kusolo ki cipatut cipalak pe ki none pong bangke jaya kata sarapat itu pahai peng mana ini panjang kongres pengiwang lo BJP pengiwang ASTC pengiwang nengaro pekhay lo nah itu non na pusana polo kayak balong rival kacing ngompen EPSC itu jatong orang lagi pikir apa? Nasi, yang itu cilu ini lo, dah itu timna, kamera peronan, ini tuh mak kayak kisung, ini tuh malah meriah kisung, ini tuh malah so EPSC party pele cepat jauh lah. Ini dah kasih tong mana orang panda, ini suruh sini lah betul tong lo, kanon.